Bunda Aminah sira perempuan yang cantik lahir dan batin. Uranya anak inang lahir cantik batin lagi athaya. Urinang orangnya babah merah-merah lagi babah hulu buntung akai lagi bui. Tapi kan rawana. Ci buka TV yang awak gok-gok donya orangnya Dewi Persik. Goyang gergaji. Awak gok-gok donya orangnya Luna Maya ngai petu-pecu ia berjalan. Ngan teliwa puntung. Awak gok-gok orangnya cut tari cut jedu apa mana cuek kana berkelam. Gegom yup tutuk ipang grup le miagam teh miagam Ariel Peter Pan. Donya orangnya tengku Inul Daratista goyang ngebor. Donya orangnya tengku Anissa Bahar goyang patah-patah kemah tu. Bekal undang badon mak. Urinang yang god-god akhlak tengku mutua. Nabi nebuhyum yang sangat mahal harganya. An-nisa'u aimadul bilad. Uringinang tameh nangrau. Iza salahat salahal bilad. Menyurinangnya saleh nangro akan god. Tapi wa iza fasadat fasadatil bilad. Menyurinangnya rela dunia akan hancur. Yang kejadian kalian dia jenau berat dah kamari lah tengku. Karena dunia orangnya yang jai ke urinang, ho tak kalian urinang. Uragam jenau pengangguran. Hak uragam kagecok le urinang. Yang kejadian di mana saja jenau yang jadi imam perempuan. Malah lamban banyo karena Lia Eden. Lia Eden ni pegah roji merempok ngan Jibril. Ibaca khutbah Jumaat jidang imum urinang bek lagi jamun tapi urinang gedang ikua. Tapi Rasulullah kagegare ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Urang agam yang memimpin perempuan. Urinang hana payah jakmu perang. Urinang ge semayang babineh dapu lebih god ganyan semayang ngan tanyo semayang di masjid. Urinang ge sampuh bro sira gerem bro ge kun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah lagi ka ge sampuh bineh Kaabah. Masya-Allah. Tapi urinang orangnya tengkung dua emansipasi wanita yang jibali kapi kan emansipasi wanita yang gebali Nabi Muhammad. Emansipasi wanita yang jimele kapi puata urinang orangnya jai ke uraga melikut. Yang kejit segala aspek kehidupan kajimat le urinang. Tak bodoh, tak jai kapai, tak jai warap, to pramugari. Urinang. Cukup lagak-lagak urang. Tak bodoh, tak jauh kantor jamat, to lah mengerti langkama urinang. Tak bodoh, tak jauh kantor bati urinang. Tak bodoh, tak mau beli supermarket, to layani kasir dan sebagainya urinang. Ngan menjual jayu kanti dukung dua. Tak bodoh, tak jauh abang apotik, tak jauh jarum roh, to jarum nunggu urinang. Getanya sakit pulih tu. Tak bodoh, tak ek motor, ban taduk bak kursi samping kana urinang. Tirau aja lakoi ko bahar mo. Tak bodoh tok birun tak boleh keripet, tho maka keripet. Urinang. Hatta kamu ceruh saja janji hatta hana menceruh benai ba. Tak bodoh tak jalam nunggu dah tok birun gede, belang belade, tak boleh jagung, tho tu jagung. Urinang. Moyo jitek le uragam musabah halagut. Tak bodoh tak boh miyak bagala miyak, tho boh miyak. Urinang jit. Tak bodoh tak jalam kedih batai lapan topeh lincah. Urinang. Capah ubi aki tameh melatah rayu. Mau urinang peh lincah tengku golam jipeh kawa tu. Megok-gok badan bak peh lincah tengku cupe-cupe banget. Bak kubu lapan ni ciap lawa. Alen tak bodoh tak jalam kedih yang mekak botiman tikuk. Robak botiman tikuk urinang mekat. Tak bodoh tak jalan hawa tak kei terbaik. Tanya terbaik. Urinang je. Nyala motor nak akuam dua bawa kaca ham boleh gerah tu. Tiba nak kalau urinang nye terbaik jika truak keroi gerah tu. Ha yang tak jak tengku haluh tu. Segala macam tengku jino kajimat le urinang. Tinggal tu yang haik je pupuk le urinang yang ke ber teman. Putron teman apa tahu. Gama bak majalah bak nyoba je bak sampo bak apa soden mandung-mandung gama urinang tengah hing nan. Tinggal gama orang gam batem semprot tak itu. Itulah hidup awas maut. Tapi kan bengeh dek urinang tengok menua. Urinang hana salah. Nabi kagak poe raja drawnyo lagi pak malamnya.
Tapi urinang yang lagi Aminah, yang lagi Arabiah Hadawiyah. Hantam pernah dia pelemah-pelemah doa ke agam. Cantik dia, manis dia, tapi hana tahu kalon. Menanci Abdullah saleh kan taleh peh pinang ruak, urai peh malai peluak. Tapi jodohnya gaduh oleh Allah, hana payah yang minta. Jodoh. Nya jino tungku kan kamu dalam kana HP. Lebih-lebih hani inang tengah tak belum HP sagai pulsa hana payah tabuh jika na awak bu. Mesti tengok nana dua boh, tabuh agang tabuh inang. Tinggai tak belum HP tabuh ke sagam payah tak belum pulsa lom. Tinang hana payah. Pakan kana awak bu. Ibu le Ibrahim, ibu le mai. Benar tepu le don ibu-ibu anu don yang kana yuk apa? Nyan pulsa ibu le sagam mengbelah ribe 10 ribe benar tepu. Iti agamnya munyo hanai puah pangkai hai bu. Ni agam barang kata kecuali leung leung nanti. Menanci anak muda kampungnya. Ipatho pulsa ke tinang tepu. Munyo hanai time patho pulsa ji hai boleh. Ya keji orangnya tunggu muda hana kecuali anak-anak muda ataupun takalan anak SMP, SMA, yang SMP Indahoy, yang SMA Mesum, yang fakultas Katuha pula selingkuh, masya Allah. Yang keji orangnya tunggu muda mari anak agam Abdullah, anak inang Aminah belagainya mendum akhlak tayo. Langkah rezeki putumun maut silap rugo ke lam jaro ke tengok hamba. Abdullah ke berjodohkan oleh Allah dengan bunda Aminah hana ke cewek. Yang nama cewek orangnya cirape sabah-sabah tepat tu. Ukrung timpo Mayu, Fariu, S Kudu, GL Pro, iliku cewek raya lebu, ime keno jime kedih keroi. Hai mak anak belum pegah anak raun barang kapal sa. Nyo habalong malamnya yang kap capri ku uang, yang mumai maduang. Yang kecil dron yang nana ni nang jaga bagot, itime le sagam ji priai. Nyo apalagi ani nang orangnya lagak-lagak dah tunggu. Pakon laga makanan orang malam 20 pujum ayam kalasan, ayam penyet, ayam lepas di baju. Luar biasa tunggu mudua, mekutam barang. Tapi ini kalau orangnya mak mudua ali agak kebila Allah makanan kala tua kepada Allah. Menanci agam. Yang kecil menyolongkan hanan pegah salah tiagam, hanan pegah salah tinang. Yang kanyo yang inang kata es menan, yang agam kata es kondel. Ajikilaraki I tell you. Kitni lalu atudu anak muda ngan anak adara gatat gura takalan lagu di anak muda pegadro ke murwa di anak dara pegadro ke hantu. Wate takalan bak jalan raya jih bandua ka menghantu belau bandua ka belau ipeng le ko nda ti po ka phong nu dua anak agam ronyo anak taleh le dengu abe mengalong be kemai tapi mayang-mayang ke payah bak bu mulut ta bak ja bak khauri bak payu boy te yu myo bak inang dengu kung do kemah tu. Yang kecil orangnya tunggu anak agam belagi Abdullah, anak inang belagi bunda Aminah. Yang kecil mak dro ni tak terkedi tuk melinte baik ni tim barang kahawa. Tempo anu yan. Puji betul puhana. Menanci dro ni mitar baru ka anu niak kalan yang gak belagi urang jamun. Yang kecil urang jamun tunggu mentang semati tat. Kalagi jino mutri ngah api. Iti agam baik iluk matauro di sinang baik tibi matauro. Na dua ga bingu ka mati sabok. Kai koh taku. Tapi orang zaman kekirim utusan. Masa kena kadan darah baru kan lagi Abdullah. Gejak ayah. Gejak nek gejak lakai. Ikannya hana gejak. Ini aja nak tim. Yang kejak zaman selangki keun. Gejak selangki. Yang tho gejak lakai. Masa gejak tayang yang tepuan ni. Je nging dua pada jarong dengan muka. Nyo jeno tungku dumpu itu me eur. Ma item. Yang kejak jime kena jime kedeh tungku hanam dan orang pegah balik.